Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Pinine content research ba mo YouTube along is on project as on the taglong lo. Labang so thumbnail long nili first YouTubers meet up po si taglong lo. With only 3 families YouTube meet up. Labang so of first YouTubers meet up long kachetong dun Mongol Singh family, Karbi Funny CIF. Hello, Jilpotum Gorotum, Katuka. Lapen, Karbi Assam Boy 66. Latum Bangke Thom. Oh, sorry. Latum Don Thom. Athi latum family isi pensi YouTube akam ke claim. Neta der chat lobon. Arlo so cewanta prang nang po. Sort Kurus family po YouTube channel kang puji apan. Athi latum Karbi nong ke family pen YouTube channel ing pulu potang te cethang da piglo. Alang tum ke matha ateng potang te Don Thom a YouTuber satum chetong lo potang te YouTube meet up lo. Lapulobon. Lapen alang tum a video arlo kaning je bangke West Karbi Anglong arlo kedo a YouTubers anpro. Sitame West Karbi Anglong arlo YouTubers anpro tangte alang tum bangke thomwet loma. Na, this is not a YouTubers meetup. Lake family meetup lo. Mate lapu jirpi chetong te loy amat kaching room. Alang tum meetup a location na bang Karbi Assam Boy 66 ahem biri arlo. Biri arlo bucha mata kali hat check arum lata bang thegdun nong le pinadem. E sonalam ning chibitha they are all sarmar. Lapen apu thakta Karbi Funny CIF bangke asumar banghi nilo. Lapu anake prabjo. Achen nela bangke thomta family YouTube. Lapen family videos selang tum kaselam. Labang so 66 a channel along a thumbnail labang kaita a piso pensi ke clan. La chot kalilu Mongol Singh family talu. Jongsi a piso le a ve pulutang te thumbnail labang ke playing playlu. Lasi langdam lu pulutang te a piso pensi views ta kelong chot lobon pulojo. Lang sinang roasting si putang te masap so ta video klang klik kok ta hai. Lasi lang sinang Pukai lo lapen ahan jo. Amo ya sih kecumat he. Ahan cumat bang ke Nairo tu mang seding. Mana ke cunu bang he awe det tu ya. 1% awe tu cumik besar. Oh, acha pulute nang pan lo ko moni ada masar hot kitun ke nang asai nang ke hangji. Alang tum family ke thom kache tong pen penang an ke chuk ke jun arong si pilo. उसमें अगर इतुम लांग पाम मिलु प्लुतंगते इस सोनालाम दु हुला बांग सो अलोंग Karbi Funny CIF के मंगल सिंह एपिसोड पान उठायरत लांग थाला सो वीडियो लबांग सोलाम बांग anak के लांग बांग के ओंग त मदु त लांग बांग अबेबो ने कमेंट टू ने सितामे बांग आ वीडियो लोंग बांग के कमेंट पिदुन दे जोंसी की पिदुन नंग जी के नंग सो दुकोक प्लुतंगते लिके वीडियो पेंसी बनाई जी वो होगा रोस्टिंग लसी चिचिनी नॉन Nileyong sinaphan roasting lu plotang te ni komen lu pora mathano. Tolasi lapu anang letang rock lu pot angko esonalam jar thru dar nang ho. Labang so CIF ake hayabang amethang YouTube channel a video a thumbnail long bang track pic thumbnail ka bunai. क्योंकि इनको लगता है lapusan a thumbnail jong si bibi plotang te alang li video bang views long le po. Lapulo bon. ऐसा है तो मैं भी लगाऊं क्या? ना Jongsi lang thulu plutang te kopine comment pidun ne me ason do thu lang ta hai sita me choklo he nasi buji lobo labang solam ku peseni kaning jema ke bang hilang arni bangke labang so munir phanili roasting ta hai non epong ek lang ji a roasting a video bangke break pic anji bang so roasting a video long nili YouTube long nang keli a comment jitam nili ka por hidam ji lapen hula bang so ka por he peneli turant reply si tamay pidunji. Nili ke damtang kaholo part 1 a review ki pialong perang an jumesen a comment nang ke pali atum do. Nasi alang to men si tamay nili ke bang jilang arni a video long paklang panji. Jongsi nang men si tamay ni YouTube a video long klang ji ingtung putang te nang hing hang aling ni fan comment nang pinot. Jongsi nili ka pore pen ning ing samjet putang te nang men ta klang ko. Tolasi Pine video bang kala pan chalo
nona bang ke nili adu recording lasi mek tajang nangge